ha 3 cluquies a Pamios, perché hi ha 3 gleisos principali, la cattedrale, la gleiso del Camp e la gleiso des Cordeliers. E donc Pamios è la villa de Labesche. Si fuig abbiamo il castel e il conte Pamio abbiamo Labesche e forse gleisos. Los Romius andaban de Carcassonne a Saint-Lise e Saint-Bertrand e donc s'arrestaban da Pamios, on y abbiamo un ospital, l'ospital San Jaume, caro gli espos mai perché una scuola a sa place. Sem din lo Carmel de Pamios. Las Carmelitos s'installaron aquí en 1648 e demoraron jusqu'à 2008. À la fi eron solament 3 e donc lo Carmel fuguec tampat. Carmelito vol dire estre clastrado. Dintrabo d'aquí e ne sortission pas. Levat uno solo, che s'appellava la sort Turiero, che abbia lo dreit lo 17 d'anar sul mercat de la vila per quistar hortalissos, frutos al prep de los vendeires. Es la solo que besiam nosaus, la gent de Pamio, en vilo, que vivion a despart de la vila. Hi havia de manifestacions religioses, hi havia festos, las besiam, mais les batacors eren tout le temps de dins. Din la règle de las Carmelitos era pas possible de sortir de fora. A la debut comperon ustalses. La commune de Pamios autorizet que s'installesson e que prenguesson una carriera de la vila. E lo rei Luis XIV s'exemptè de taglio. La commune volia fa pagar, mais lo rei a dit non. E donc fugueron exemptados de taglio, pagaron pas. Siamo aquí davant la mai viejo muraio de Pamios, la prima incendio che dato della debutto del secolo XII, al momento la villa de Pamio appare. È lo sol tros che demora da quello muraio viejo. Lo conte de Foix, Ramon Rouget, se n'anè alla cruzado e in tornant era tombat amorós de la villa d'Apameo in Sirio e battegec lo castel e los ostalsis Castrum Apamierum, lo castel d'Apame, en souvenir d'aquello villa de Sirio.